ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тиловатии ахборро мустақиман манзури шумо мегардонем. 21 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҳамоиши минтақавии экологӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои муассиси фонди байналмилалии наҷоти арал вориди шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон шуданд. 21 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҳамоиши минтақавии экологӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои муассиси фонди байналмилалии наҷоти арал вориди шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии ба номи Нурсултон Назарбоев президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олжас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта, қаровули фахрӣ саф ороста буд. بیست و یکم اپریل در شهر استانا ملاقات президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосимҷомарт Токаев баргузор гардид. дар ҷараёни суҳбат сарони ду давлат ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дуҷонибаи дӯстӣ ва ҳамкории Тоҷикистону Қазоқистонро дар заминаи шарикии стратегӣ ва ҳампаймонии мавриди муҳокима қарор доданд. ҷонибҳо аз ҷараёни баланди густариши шарикии ду кишвар дар ҳамаи самтҳо изҳори қаноатмандӣ намуданд. аҳамияти таҳкими минбаъдаи муколамаи сиёсии байнидавлатӣ, тавсияи робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ дар соҳаҳои мавриди манфиатҳои тарафайн, бахусус дар бахшҳои саноат, нақлиёт, логистика ва аграрӣ таъкид гардид. ба сатҳи хуби афзоиши ҳаҷми тиҷорати ҷониба ки аз рӯи натиҷаҳои соли 2025 $1.2 миллиард ташкил дод, ишора карда шуд. соҳаҳои рақамикунонӣ, инноватсия, технологияҳои муосир ва зеҳни сунъӣ ба сифати самтҳои ояндадори ҳамкорӣ муайян карда шуданд. дар арсаи фарҳангиву башарӣ суҳбат атрофи тавсияи таҷрибаи мубодилаҳои эҷодӣ, ҳамчунин робитаҳо дар соҳаҳои илму маориф сурат гирифт. дар самти амният сарони давлатҳо ба масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳо дар соҳаҳои низомиву техникӣ, инчунин муқовимат ба хатару таҳдидҳои ҷаҳониву минтақавӣ диққати махсус доданд. дар баробари ин суҳбат фарогири масъалаҳои ҳамкории бисёрҷониба дар чорчӯби сохторҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ буд. дар ин замина мубодилаи афкор оид ба рӯзномаи ҳамоиши экологии минтақавӣ ва ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои муассиси фонди байналмилалии наҷоти арал ки имрӯз дар пойтахти Қазоқистон баргузор мешавад, сурат гирифт. 21 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши экологӣ дар Остона бо президенти ҷумҳурии Арманистон муҳтарам Ваагн Хачатурян мулоқот намуданд. 21 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши экологӣ дар Остона бо президенти ҷумҳурии Арманистон муҳтарам Ваагн Хачатурян мулоқот намуданд. ضمن صحبت اطراف دایره وسیع مسائل مورد توجه مشترک در مناسبت‌های دو کشور و هم وابسته به روزنامه بسیار جانبه مبادله افکار صورت گرفت. پرزیدنت کشور ما از جمله اظهار داشتند که مناسبت‌های میان تاجیکستان و ارمنستان به عنعنه‌های دیرینه دوستی و همکاری، احترام و اعتماد به یکدیگر اساس یافتند. در ادامه همکاری سیاسی، تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری و فرهنگی و بشری میان دو کشور بررسی گردید. توجه خاص به مسائل امنیت منطقوی و بین المللی به خصوص به وضعیت در خاورمیانه ظاهر کرده شد. وابسته به این موضوع محترم امامعلی رحمان بار دیگر موقع استوار دولت ما را در این مسئله تاکید کرده اظهار داشتند ما قاطعانه جانبدار حل آسایشته همه گونه نزاع‌ها و بحث‌ها با استفاده از واسطه‌های سیاسی و دیپلماتی هستیم.
برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. در ناحیه جیهون کشت کارتوشکا با رعایت طلبات اگرتکنیکی به راه مانده شده. امروز نشأونمای خوبی آن ثمره مهنت کشاورزان را انعکاس می‌نماید. رشد کارتوشکا پروری در ناحیه همچون یکی از عامل‌های مهمی تامین امنیت عضوقواری و غنی گردانیدن بازار استعمالی ارزیابی می‌گردد. گزارش همکاران ما در این خصوص. در ناحیه جیهون سال جاری در بخش‌های اهالی و جمعیتی کشت اساسی کارتوشکا در مساحت زیاده از 360 گکتار به راه مانده شده. نتیجه تطبیق درست تدبیرهای اگرتکنیکی امروز در نشأونمای خوب و حاصلبندی با صفت آن به نظر می‌رسد. نشأونمای خوبی کارتوشکا که از تجربه غنی و مهنت ثمره‌بخش کشاورزان درک می‌دهد، مخصوصا در خواجگی‌های دهقانی جماعت دهات استقلال ناحیه خیلی خوب مشاهده می‌گردد. تطبیق دستاوردهای علم در استحصالات مخصوصا در ساحه کشاورزی نتیجه‌های دلخواه به بار می‌آورد. 20 ینوری سال جاری در همین قطعه کشاورزان با اشتراک عالمان ساحه و متخصصان توسط تکنیکا کشتی کارتوشکا گذرانیده بودند که طور مشاهده می‌گردد عین زمان نشأونما و حاصلبندی این زراعت خوب ارزیابی می‌شود. کشاورزان مقصد دارند که نیمه‌های دوم ماه می حاصل فراوان آن را جمع‌آوری نموده به بازارها پیشنهاد نمایند. طور متخصصان ابراز می‌نمایند همساله در موسم کشت با کشاورزان و خواجگیداران وابسته به تمام مرحله‌های کارتوشکا پروری از انتخاب قطعه زمین و آماده سازی آن، انتخاب تخمی به شرایط اقلیم مطابق تا روند کشت و نگهداری من بعد مصلحت‌های نظریوی و عملی پیشنهاد کرده می‌شود. طبق دورنمای کشتی اساسی در میدان 346 گکتار دهقانان کشاورزان ناحیه جیهون کشتی کارتوشکا را گذراندند که علاقه آذوقه‌مانی و آبمانی با مردم ادامه دارد. ما در میدان قرار دادیم که در اینجا یک جویه سمینار گذرانده همین کارتوشکا را کشت کردیم و امروز آذوقه دوم و آبمانی رفته ایستاده است و نشأونمای کارتوشکا در یک درجه خوب قرار دارد. ما نیت داریم که در آخرهای ماه می جمع‌آوری حاصل کارتوشکا را آغاز کنیم، شروع کنیم و هم بازار داخلی ناحیه هم بازار داخلی کشور با همین نوع کارتوشکا ها تامین کنیم. با تاکید کشاورزان استفاده ثمرناک زمین، رعایت قطعی قاعده‌های اگرتکنیکی و انتخاب تخمی خوش‌صفت از عامل‌های اساسی بلند برداشتن حاصلناکی و بهتر شدن صفت محصولات محسوب می‌یابند. همزمان کارکرد درست زمین، تامین سریع آب پالیزی و جاری نمودن اصولهای معاصر کشاورزی به فراوانی حاصل مساعدت می‌نماید. در میدان 1 گکتار ما از 2 تا 3.5 تن کشت میکنیم و حاصلناکی ما از 450 تا 500 سانتیمتر حاصل جمع‌آوری میکنند دهقانان ما. دهقانان هستند که تجربه دارند تا حد 550 سانتیمتر یعنی تا 55 تن از 1 گکتار حاصلی دلخواه میگیرند. امروز هم با موافق اومدن باد و هوای کشور خصوصا ناحیه جیهون نشأونمای کارتوشکا در یک درجه خوب می‌ایستد. در مجموع رشد ساحه کارتوشکا پروری در شرایط جمهوری تاجیکستان یکی از سمت‌های مهم تامین امنیت عضوقواری و غنی گردانیدن بازار استعمالی به حساب می‌رود. با این مقصد کشاورزان ناحیه جیهون هر قطعه زمین کارم را مقصدناک استفاده برده همساله در 2 مرحله کشت اساسی و تکراری حاصل فراوان به دست آورده در تامین بازار داخلی با این نوع محصولات سهم نظررس می‌گذارند. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، اخبار. دستاوردها وابسته به تطبیق هدف 4 استراتژی صنعتی کنونی با سرعت در ناحیه رشدقلعه نیز نظررس مشاهده می شود. بنیادی پارک تکنولوژی با 6 کارخانه استحصالی می تواند بازگوی همین گفته ها باشد. ادامه همین موضوع در گزارش نوبتی ما. فعالیت پارک تکنولوژی ناحیه رشدقلعه در زمینه اعلان گردیدن صنعتی کنونی با سرعت کشور به راه مانده شده در سمت کارکرد و استحصال محصولات از جهت اکولوژی تازه زمینه مساعد فراهم آورده است. در پارک مذکور 6 کارخانه استحصالی از جمله کارکرد میوه و سبزیجات و بندوبست آنها، طبع و نشر محصولات پلیگرافی، کارکرد و بندوبست محصولات کشاورزی، استحصال محصولات قنادی، محصولات بتونی و درو تیره‌های پلاستیکی فعالیت پرثمر به راه مانده است. مجموع محصولات صنعتی در 3 ماه سال 2026
با 1,521,400 سومونی برابر گردید که این نشان دهنده در مقایسه با همین دوره سال گذشته زیاده از نیم میلیون سومونی یا 41.8% زیاد گردیده است. در همکاری با صاحبکاران و ساکنان محلی در ناحیه سال جاری بنیاد یک پارک تکنولوژی دوم به نقشه گرفته شده است که حین زمان کارهای ساختمانی در پارک تکنولوژی شروع گردیده قریب 30% کارها به انجام رسانیده شدند. پارک تکنولوژی ناحیه رشدقلعه در مساحت 900 متری مربع با مبلغ 1.5 میلیون سومونی ساخته شده است. در دایره پارک کارخانه جمعیتی دارای مسئولیتش محدود دسترنج فعالیت داشته به استحصال و بندوبست محصولات کشاورزی مشغول می باشد. کارخانه مذکور به استحصال محصولات خوراکه از دانگی‌ها سر و کار داشته مجموع محصولات آن به دیگر منطقه های ولایت صادرات کرده می شود. در اینجا دستگاه های پر اقتدار موجودند که برای کارکرد محصولات از جمله تیار نمودن ارد از ماش محلی برای آماده نمودن طعام های ملی تاجیکی خدمت می رساند. کارخانه دیگری که در حدود پارک تکنولوژی فعالیت ثمرانok دارد کارخانه استحصال درو تیرزه های پلاستیکی می باشد. در کارخانه مذکور 4 نفر ساکن محلی با جای کاری دائمی تامین می باشند. این کارخانه نیز در دایره دستور و هدایت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به استفاده داده شده در دوام یک سال زیاده از 300 عدد درو تیرزه های پلاستیکی را استحصال نموده فرمایش مشتریان را مطابق درخواست اجرا می نماید. مورد به ذکر است که در دایره تطبیق هدف 4 استراتژی صنعت کنونی با صورت کشور تنها در 2 سال اخیر در ناحیه رشدقلعه زیاده از 12 کارخانه صنعتی بنیاد گردیده به پیشبرد استحصال محصولات وطنی تأسیس جایهای نویکاری برای باشندگان محلی مهم ارزیابی می گردند. در ناحیه وسیع به رشد ساحه تندرستی و بنیاد انشاءات زمانوی خدمت‌رسانی‌های طبی به اهالی بهتر گردانیده می شود. در مرکز و دهات ناحیه از مجموع انشاءات بنیاد شونده جشنی 25 انشاء در ساحه تندرستی به نقشه گرفته شده تا امروز 13 تای آن مورد بهره برداری قرار گرفته است و در باقی مانده کارهای ساختمانی ادامه دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. در ناحیه واسع تطبیق گردیدن هدفهای بنیادکارانه جهت استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی بر رشد انفراساختار ناحیه، پیشرفت ساحه‌ها، تأسیس جایهای نوی کاری و در مجموع به سطح نیکواحوالی مردم زمینه فراهم آورد. صاحبکاران وطنی با روحبلندی از دستگیری‌های دائمی حکومت مملکت در بنیاد انشاءات گوناگون تعیینات سهم نظررس دارند. در زمینه عملی سازی چنین اقدام‌های بنیادکارانه تندرستی به یکی از ساحه‌های رو به ترقی ناحیه تبدیل یافته سال تا سال شرایط و امکانیت‌های بهتری تشخیص و طبابت فراهم گردیده ایستاده است. با سهم صاحبکار وطنی سال 2025 در مرکز ناحیه بینای 8 آشیانه ساخته مورد استفاده قرار داده شد که 7 آشیانه بالا همچون خانه‌های استقامتی پیش بینی گردید و در آشیانه اول با تخانه مرکز تشخیصی طبی هولبوک به فعالیت آغاز نمود. این مؤسسه تندرستی دستاوردی بزرگ برای ساکنان محلی محسوب می‌یابد، زیرا در مرکز طبی مذکور طبق معلومات گذرانیدن تشخیص‌های دقیق و مشخص از روی بیش از 180 نامگوی بیماری‌ها با استفاده از دستگاه و تکنولوژی معاصر تندرستی امکان پذیر است. در تشخیصگاه مذکور 22 نفر با کار دائمی تامین گردیدند. فعالیت متخصصان صاحب تجربه و نوترین تکنولوژی ساحوی مجهزانیده شده سطح بلند خدمت‌رسانی‌های طبی را در مرکز تشخیصگاه تامین نموده است. همزمان در ادامه چنین اقدام بنیادکارانه در شفت بینایی به استفاده داده شده لایحه دیگر بینای 6 آشیانه با تخانه‌اش در حال تطبیق شوی قرار دارد. بینای مذکور همچون مؤسسه نوی تندرستی مرکز تشخیصی و طبابتی بوده طبق لایحه تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی ساخته مورد بهره برداری قرار داده می شود. در نظر است که در انشاءات مذکور بیش از 50 جای کاری نو و برای بیماران 60 کت بستر نمایی فراهم آورده می شود. حالا روند کارهای ساختمانی با صفت بلند معماری سرعت افزایی دارد. همه ساختمانشون از خود همین محل انتخاب کرده شده، کارها رفته ایستادند. مقصد اساسی چنین انشاءات ها این فراهم آوردن شرایط مردم جایهای نوی کاری به کارمندان و این چنین برای سطح صفت خوب خدمت رسانی به اهالی می باشد که شهروندان دیگر به دیگر منطقه های تاجیکستان سفر نکرده در خود همین
ноҳия аз тамоми ташхисҳо ва табобатҳо гузашта саломатиашонро хуб намоянд. падид омадани имкониятҳои муосир нишон аз рушди соҳаи тандурустӣ дар ноҳияи восе буда чунин дастовардҳо дар заминаи ғамхориҳои доимии ҳукумати кишвар баҳри таъмини зиндагии босаодати мардум равона шудааст. айни ҳол дар ноҳияи восе соҳаи тандурустӣ дар як сатҳ сифати хуб ба як пешравиҳои хуб майл карда истодааст. дар ноҳия як беморхонаи марказӣ, 5 беморхонаи рақамӣ, маркази саломатии ноҳия, 41 маркази саломатии деҳотӣ, 28 бунгои саломатии деҳотӣ фаъолият мекунад. Инчунин дар соли 2025 маркази ташхисии тиббии ҳулбук кушода шуд ки барои хизмат расондани босифат ва дастрасӣ бо беморон ба мо як ёрдами калон шуд ки дар марказ ҳам компютер томография, ҳам МРТ, ҳам ташхиси ултрасадо ва барои гузарондани таҳлилҳо ва ташхисҳои иловагӣ тамоми шароит фароҳам аст. барои пешравии кори табибон ва барои кӯмаки беморон як саҳмгузорӣ хуб шуд. танҳо дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки ҳулбуки ноҳия бунёди 90 иншооти ҷашнӣ нақшагузорӣ гардида 25 иншооти он биноҳои аз 5 то 16 ошёна буда то имрӯз аз маҷмӯи иншоотҳо 41 тоаш мавриди баҳравардорӣ қарор ёфта корҳои бунёдӣ дар иншооти боқимонда бо ҷалби мутахассисон ва коргарони маҳаллӣ бо суръати баланди меҳнатӣ идома доранд. бо бунёду мавриди истифода қарор гирифтани чунин муассисаҳои наву замонавии тандурустӣ дар мамлакат аз як ҷониб омили муҳими афзоиши ҷойҳои нави корӣ бошад, аз ҷониби дигар боиси таъмини шароити хизматрасонии сифатноки тиббӣ ба аҳолӣ мебошад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи восе, ахбор. با مقصد ترغیب و تشویق لباس ملی و تربیت حس مهر و محبت نسبت به آن در ضمیر نسل جوان در ناحیه درواز اکسیای فرهنگی تاجیکانه میپوشیم برگزار گردید. در این چورابینی زنان و دختران ناحیه فعالانه شرکت ورزیده با لباسهای ملی در کوچه‌های و گلگشت‌های ناحیه سیر و گشت نمودند. همکاران ما گزارش می‌دهند. дар ноҳияи дарвоз бо ташаббуси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи дарвоз дар маркази ноҳия аксияи тоҷикона мепӯшем баргузор карда шуд. шумораи зиёди занону ҷавондухтарони ноҳияи дарвоз дар доираи аксияи тоҷикона мепӯшем либосҳои миллӣ ба бар намуда дар боғу гулгаштҳо ба сайру гашт баромаданд. мо кӯшиш мекунем ки занони тоҷик, занони ноҳияи дарвоз аз пӯшидани либосҳои мардуми бегона даст кашанд, яъне ки либоси тоҷиконаи худро онҳо ба тан пӯшанд, зеро ки либоси тоҷикона аз ҳамаи либосҳои рӯи дунё зеботар аст. ба бар намудани либоси тавсиявии миллӣ барои ҳар як шаҳрванд ба хотири имрӯзу фардои миллат муҳим ва масъулият аст. пӯшидани либоси миллӣ шиддати воридшавии либосҳо ва фарҳанги бегонаро ба мамлакат пас менамояд. маврид ба зикр аст ки ин иқдом ҳамасола аз ҷониби кумитаи кор бо занон ва оила назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ шуда ҳадаф аз он муаррифии либоси миллӣ мебошад, зеро оламиён миллати тоҷикро бо фарҳанги хоси шарқиёна мешиносанду эҳтиром менамоянд. бояд гуфт ки занону модарони тоҷик дар ҳама давру замон поздори оину анъанаҳои муқаддаси халқу миллат ба шумор мераванд. вақте сухан дар бораи либоси миллӣ меравад, ҳатман пеши назар симои занони тоҷик бо сару либоси миллӣ ки зебогии зани тоҷикро инъикос менамояд намудор мегардад. аҷ гузоштан ба либоси миллӣ ин нишони эҳтиром доштан ба таъриху фарҳанги хеш мебошад. мояи ифтихори мо тоҷикон аст ки нақшу нигори миллӣ, тахайюли созандаю рангинамон дар либоси мо инъикос ёфтааст. либоспӯшии тоҷикӣ бо такя ба назокати хоси худ моро дар ҷодаи дарку шинохти арзишҳои воқеии милливу башарӣ пеш мебарад. бинобар ин дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва худшиносию худогоҳӣ тарбия намудани насли ҷавон яке аз вазифаҳои муҳими ҷомеа маҳсуб ёфта, ин иқдом ба рушди маданияти либоспӯшӣ ки ҷузъи фарҳанги миллӣ мебошад мусоидат менамояд. хушназари зиён, ноҳияи дарвоз, ахбор. бинандагони гиромӣ, дар саҳифаи навбатӣ ҳамкорони мо шуморо бо рӯйдодҳои хориҷи мамлакат ошно месозанд. таваҷҷӯҳ намоед. дар як корхонаи пиротехникӣ дар Ҳиндустон таркиш ба амал омад. дар натиҷа 25 нафар ба ҳалокат расида, 6 каси дигар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштанд. ҳодиса дар қисмате рух дод ки дар он ҷо моддаҳои кимиёвӣ омехта мешуданд. طبق اطلاع مقامات هنگام نجاتدهی ترکیش دوم به عمل آمده است. در این ضربه 13 نفر مجروح گردید. موج ضربه یکچند سیخ‌ها را خراب کرد. در جریان تفتیشات در کارخانه ویرانکنی‌های جدی قاعده‌های بی‌خطری آشکار گردیدند.
дар шимоли ҷопон зилзилаи шадид ба иқтидори 7.5 балл ба амал омад. дар натиҷа хатари ба амал омадани сунами дар музофотҳои ивате, хоккайдо, фукусима ва аомори эълон карда шудааст. интизор меравад ки мавҷҳои он то 3 метрро ташкил медиҳанд. дар як қатор ноҳияҳои мияги аллакай обхезӣ ба амал омадааст. ҳаракати қатораҳои дар шаҳри Токайдо Синкансен муваққатан мавқуф гашта, интиқоли барқу алоқа қатъ гардидааст. дар пойтахти зеландияи нав шаҳри веллингтон вазъияти фавқулода аз сабаби обхезиҳо ва селҳо ба амал омадааст. ба гуфтаи полис як нафар гумшуда ҳисобида мешавад. ноустувории обу ҳаво боиси обхезӣ дар кӯчаҳо, вайрон шудани хонаҳо ва афдидани дарахтон гардидааст. дар натиҷа як қатор парвозҳо бекор шуданд. хадамоти обҳавошиносии кишвар ҳушдор медиҳанд ки дар минтақа ҳаддиақал то охири шабонарӯз сатҳи хатари сурх нигоҳ дошта мешавад. барои зарардидагон маркази ҷойгиркунии муваққатӣ ташкил шудааст. бинандагони азиз, шуморо бо дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.